Moien a wëllkom bei eng neuen Opening mat Meer Saurier ha um Team Lützeburg YouTube-Channel. Aéi dat et wëst, ma mai am Kader vun #25 Joer Pokémon emol an der woch e Boosterpack mat Dir op. Los Dich iwwerraschen, dat mal alles zee werden. An Haut mat engem Deitsche Park aus dem Joer 2014 mam Numm XY Fliegende Fäuste. An op Franséich heecht dës Editionioun XY Point Furieux. Eiers Codequad, der kënnt ze kréieren, natielech ass nächte fir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like und dann sehen wir uns nächste Freitag.